ना कौन लक्ष्मी लक्ष्मी मलिक गाँ नेपाल आउ ये आज पंचायत कार्यालय को कौन पे आस गाजरबाड़ी मीटिंग हो बोले आसथिलु की मीटिंग जनसंख्या जनशुणाई को विषय आज जनशुणा था डैम विषय स्कूल डैम विषय ना अच्छा विषय आज तो तहसीलदार पहुँची ना ना तारीख आज कही आज हाँ किंतु 11 टाइम देखिए एबे 12टा अधे घंटे हेलानी किंतु पहुँची ना ना अच्छा माँ आज जदि जनशुणानी मीटिंग होता तुम कौन अभियोग कर आज ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଉଠିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ପଞ୍ଚାୟତଟା ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍ କଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ ବଜାର ବାଡ଼ି ଗଲେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲେ ତୁମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଉ କି ଲାଭ ହେବ ଆମେ ତ ବଣକୁ ଗଲେ ବଣରେ କନ୍ଦାମସି ଆଣି ଖାଇବା ଲୋକ ଆମେ ଶାଗ ଡାଳ ଆଣି ଖାଇବା ଲୋକ ଆମେ କୁଲି ଗଲେ ଚଳିବା ଲୋକ ଆମେ ବଜାରକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ମିଳିବ ଆମକୁ